M23 yanyumoje amakuru avuga ko hari abasirikare Burundi barekuye. Ihuriro FM23 ryatangaje ko nta basirikare Burundi bafatiwe ku rugamba boherejwe mu gihugu cyabo ko ari ibihuha. Icyakora bemera ko babafite. Ntabwo turanga tuvuge ngo duhinyuze BBC. Urumva? Buri irabizi. M23 yashatse kutabivuga kandi si ubwo bwa mbere yabiko ubuse tuvuge ko bare n'amadiri y'abamercenaires bandi bafashwe mbere bakajya baganirwaho n'ibihugu byabo bwite respective nabo n'abarazwe. Urumva? Ugasanga umuntu n'umukatari yaje mu kimercenaire ugasanga nta bihugu sujya byaradirinza abaturage babyo. Aba bari mu mercenaires uwa babiri individually tubibone kandi kera. Ubuse ibyavuze ko Tanzania ishobora kuba virus doshafasho dasimbiza ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho ababirigi bakoreje kano karere. Barabona ko match yabo n'u Rwanda ntago ari ya gicuti. Uganda nta nicyo bapanga mu by'ubukorone. Yego. Kongo irabumva, Uburundi burabumva. Harya ubwo ngubwo ububirigi nibudasidinga ku ruhande rubumva. Wabonye ng'indege ya Boeing kangahe biri kuri Great Rex yabitangaje. Niba izo Boeing izo zitazanye ibitwaro ngo zane iki n'iki ko babona intambara iri imminent isayo yose ishobora kuba ababirigi mwagira ngo bakora iki. Erega bifitemo iki kuko ati urabona abagabo dufungira umupaka bashije no kuba bari mu ntambara bambe dufungira ambassade bashije no kuba bafite kuboko mu ntambara ya Kongo n'u Rwanda rwihakana. Wabya understanding impamvu ubirigi bugomba guhaguruka rwo bukaza muri aka karere. So niwumva indege zizana intwaro i Bujumbura z'ababirigi izijyana Kindo uzamenye ngo arimo kurwana kuri iyo ngingo ngo Grand Lac itaducika Grand Lac iraducitse tureba. Sibyo? None se ubu urabwira ngo M23 ni kuguna abirigi bitwara ifashe Kinshasa. Yo ibaza umubirigi yirukanwa muri Kongo Kinshasa. Ubu birukanye ikintu gikomeye cyane ibihugu byakoreneje ikindi usanga byarakibyayemo bikakirereramo bikagisekurizamo ku buryo kubafurusha no kubirukana biteze bizagorana. Rero igihugu cyabirwanaho. Gusa ibya bindi wambwiye ngo ni case study nabo bigenda bigaragaza ko bagenda barwana ariko bagenda bana nk'inkende irushaho kurira igito kagenda ubona ubwambure bwayo. Bari mu karere naho karimo revolution izi yuko ari cyo bacyabakanga. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito. Bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki. Wana batuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wana basanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Yarekuye navuga abasirikare bafatiye ku rugamba muri DRC. Sibyo? Ariko M23 ayo makuru irayanyomoza. Sinzi niba hari icyo biziho. Avuga ngo iki? Aho M23 yanyumoje amakuru avuga ko hari abasirikare Burundi barekuye. Ihuriro FM23 ryatangaje ko nta basirikare Burundi bafatiwe ku rugamba boherejwe mu gihugu cyabo ko ari ibihuha. Icyakora bemera ko babafite ariko ko igihe cyo kubarekura kitaragera kandi ko nikigera bizatangazwa nk'uko n'abandi bose barekuye byagiye bitangazwa. Ndetse nibyatangajwe n'umuyobozi w'igisirikare cya M23 ariwe Bertrand Bisimwa mu kiganiro ihuriro FM23 yagiranye n'itangaza makuru mu mujyi wa Goma. Yego. Nanjye sinabyizeye ariko ko muhango nk'uwo wagenda de façon na personne utagaragaye n'ikintu kitumvikana. Mwagaragaje abafungwa ko na Scovia yabaganiriye nabo yagiye hari muri za Rucuru. Noneho barabekuye. None n'ikindi bavuga ni BBC yanditse iyo nkuru ngo exchange
ngo guhanahana imbohe ngo zinyura mu Rwanda Zinyura mu Rwanda. ibintu nk'ibyo ngibyo. yego Ntabwo leta y'u Burundi mu myaka imaze yigeze itangaza ko nagira imbohe za M23 kuko nta kuntu M23 ari kwityoza kuriya ngo none ntege yerekana ngo ngireke kwerekana izifite za M23 ntabwo ari ibanga rikomeye kuko Yego. n'uburenganzira bw'abafashwe amategeko kumenyekana aho baherereye. Mm. Leta rero kuba y'u Burundi tutazi ko hari imbohe za M23 ifite gusa umuntu agasigara yibaza ukuntu umuntu mwarwana namwe udafata be n'abafata bawe cyo kitumvikana. So simbizi ushobora no gusanga abarundi bafataga barabicaga bose nkuko byamaze kugaragara ko muri ziya mbohe muri bari abafungwa Tshisekedi yanga kurekura ngo amaze kwicamo 200 kandi bamusaba 700 akibaza impamvu aho azabakura kandi bababaza amazina. So iby'intambara biragoye ariko icyo nkuyemo gene kimwe cyangwa icyo nkuramo nuko hariho diru yo kubahara yo kubarekura. Ntabwo no mu mvugo ya Bisimwe ntabihakana. Iyo avuga ati nibiba muzabimenyeshwa no kuvuga ko iyo diri bihari. ariko ikintu uvuze ni nacyo yagarutseho ati nk'uko mu bandi bose byagiye bigenda harimo abacanshuro ingabo za SAMIDRC na FDLR zafashwe zikoherezwa mu Rwanda. Kubyumva ati rero igihe cyo kubarekura nikigera tuzabatanga basubire iwabo nk'uko byagenze kuri aba ngaba nkubwiye hejuru. Nk'uko wari ubivuze ko bishoboka ko nibarekurwa bagataha bazarekurwa mu buryo buri navuga uri officiel. Yego buri official. Baribaza hari amabanga kuza ariko nanone impamvu twese twibaza ibingibi ntago ari ukuvuga ngo wenda ngo turakora turibeshya. Niba gufata umusirikare ku rugamba uwawe cyangwa uw'abandi ari ibintu biri presque normal. Aha ngaho uhita wibaza ese abo tutabonye mu Mercenaires bataha, yego abo tutabonye mu makontineri y'Abanyafurika y'Epfo bapfuye bagenda, nuko ko M23 yafataga Burundi gusa nifata umutanzania nifata South African ko tutabonye imbohe zabo zihererekanye nuko ubwo zitabayeho. Ibyo bishatse gusobanura ngo ibyo M23 yakora byose ntago byose yabishyira on public. Yego Nibyo ngijya babivuze na BBC kwe kwihindura abasazi. Wenda byanabayeho izo ni politics za Bertrand Bisimwe abana nabatanze. Ntabwo turanga tuvuge ngo duhinyuze BBC. Urumva? Buri irabizi M23 yashatse kutabivuga kandi si ubwo bwa mbere yabiko ubuse tuvuge ko bare n'amadiri ya Mercenaires bandi bafashwe mbere bakajya baganirwaho n'ibihugu byabo bwite respective n'abarazwi. Urumva? Ugasanga umuntu n'umukatari yaje mu Mercenaires ugasanga nta bihugu sujya byaradirinze abaturage babyo. Aba bari mu Mercenaires uwa babiri individually ntitubibone kandi kera. Ubuse ibyavuze ko Tanzania ishobora kuba yadirinze imbohe zayo zari zafatiye ku rugamba. Urumva? Yego Wenda nta gihamya tubifitiye ubwo tujya tubitere imigeri. Ntago M23 igiye kutubwira ngo urabona icyo dukoze cyose kiri on public ibyo ukora idashyira on public nibyo byinshi. Nibyo by'abarundi nta nduri vugira ubusa nta nzi ishyanga ihisha umwotsi. Bano bantu Eida bari mu biganiro cyangwa se M23 yarabatanze koko. Noneho niba itarabatanze niyongere berekane. Yerekane Lance Koporo Merance tumubone. Nase ni munyamakuru mu Rwanda arabasuye Scovia. Urumva tukababona. Nabo kandi bigeze kwerekana kuri social media zabo. Bazijijisha bongere baberekana turabazi. Uhakana ubwo yaragarama. Zino nyeshyamba n'abarundi bashobora kuba bafite diro barimo. Kabisa. Sha rero none ariko se nanone Marshal icyo kintu uvuze nanjye kineye gufungura ubwenge bwanjye. Nanone wa mugani BBC kaba yakandika inkuru gutyo gusa mu cyuka tu ko batayenyomoje se ntago bazi bayinyomoje nibabwire BBC inyomoze ariko itangazamakuru rikora ntago za kuby'inyomoreza itangazamakuru irabyemera babye press conference nawe iyo umuntu yanditse inkuru nabi uhita ukunda article ukamubwira akayitangaza cyangwa se agakorera akayitangaza. Jewe ntureba buriya iyo umuntu akubwiye inkuru irimo za double zingahe yego byabaye bari bangahe byagize gute n'iki ariko ubuse reka nkubaza nta bintu yitazi yatangaje tote ntibishoboka ari ibi byaduha bikinugarwa ari byo Washington n'iki nyuma abantu bakaza bakatara amabuye urabona nyuma tukabona ibyo biri kuri ground. Twebwe muri Afrika yo hagati niba dufite itangazamakuru investigative geneza biri ku rwego rwo hejuru abandi bagakora inkuru tujye kuzitondagira sibyo. Njewe ntabwo ndaho ngo nizere ibyo Bisimwe avuga. Bisimwe n'umunyapolitike yavuga propaganda y'icyama kiwe yagira gute sibyo. Yego No kuba yabona ko bitaratangajwe biteye isoni agakomeza akavuga ati bigumize bimere gutyo. Icyambere cyo ntawe yireguraho ntacyo wenda kumukoraho
ariko naga M23 ivugisha ukuri ibintu bivuga byose. yego Yawa- ni politiki mwa M23 mwarabatanze. Mureke kudufima. Kuko je n'umunyamakuru mbirivinga mu itangazamakuru barabatanze. Wenda ntibabatanze bose. yego Erega akantu kagonga abantu zakariko Sandrine. yego Nukwibwira ko guherekana imbohe bisaba kuba mwabaye inshuti. None se Russia kohereza misile 40 ikohereza drone Shahad 200 hanyuma schedule yo guhana imbohe na Ukraine irasiba. Iyo ariwe kuri uwo munsi byabereyeho. Iyo ariko bischeduleze ntage imbohe za Ukraine zitaha niza Russia zigataha. yego Ibyo ni ibintu bishoboka cyane bikubiye kenshi. kuba babirigi bo bagarutse mu Burundi rero bivuze iki Marsha hari icyo urushobora kubona byahindura kuri iyi ntambara cyangwa se wa mugani ni ukubafasha ariko nabo babizi neza ko umuriro umunsi waje bishobora kuzahinduka. Hari iyo bita syndrome de Fashoda urumva yego akenshi wenda tubivunje muri geopolitique ni impungenge ahanini zo kudatakaza ibirindiro byawe mu buryo bwo kwisi yubatse yego bikorwa n'amahanga ya kure ku makimbirane n'abari ahantu. Wenda France kicara ikavuga iti ibi bintu wasanga umwongereza arimo igifaransa bakakirukana yego aba bagiye kurwanira ahangaha urumva hari kwanza Fashoda ni virus ntago ari syndrome virus de Fashoda simbizi ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho ababirigi bakoreje kano karere barabona ko match yabo n'u Rwanda ntago ari ya gicuti. Uganda nta nicyo bapanga mu by'ubukoroni. yego Kongo irabumva Uburundi burabumva. Harya ubwo ngubwo ububirigi nibudasayidinga ku ruhande rubumva wabonye ngo indege ya Boeing kangahe biri kuri Great Rex yabitangaje. Niba izo Boeing zaba zitazanye ibitwaro ngo zane iki n'iki ko babona intambara iri imminent isa yose ishobora kuba ababirigi mwagira ngo bakora iki. Erega bifitemo ikintu kuko ati ubu none abagabo dufungira umupaka bashinja no kuba bari mu ntambara bambaye dufungira ambassade bashinja no kuba bafite ukuboko mu ntambara ya Kongo n'u Rwanda rubihakana. Erega buri reka nkubwiye Sandrine uko wumva umuntu yakuva mu zuba niko undi yavuga natwe mukatuva mu zuba kandi igihugu cy'igihanganye gikomeye. So bagomba gushyigikira abatari ku ruhande rw'indi side nabo bumva ko itabashyigikiye. Noneho hakanaza byo kuba yavuga ya Fashoda virus navugaga bakavuga ati kandi abantu barashaka kuza ngo americanisme ishobora kubituruka mu Rwanda na Uganda ice no muri M23 noneho kano gace gakwiremo americanism mu gihe harimo belgicism. Ni intambara ni kwisi baho Sandrine belgicisme ariko uzu wakubwira ngo ugiye muri Central Africa n'urugero nubwo tugiye guhuza ibintu bidasa ugafata Gasaro News TV ugafata ashene y'amabutike ya Gasaro yose ukajyana ibangi wajya uhita ku muryango ukabona umusirikare mwiganye muri primaire ni uri kuri patrol mu gihugu cy'ahandi. Iyo soft power urayikirisha ntabwo wumva utekanye aribo bakugurira mu kindi gihugu kabango ngo mpereza ngo soda aho ngaho mu Kinyarwanda. Ibyo wenda ntibisasa ingero zisa ariko ibihugu byose biharanira kugira ngo bibihangange. Nta gihugu cyifuza gutakaza noneho imbaraga mu karere cyakoronije. None u Rwanda rwanze ku mwarimu w'ububirigi M23 irabavumira ku gahera birirwa batongana urumva. Hari Twitter hando bita Kivu News 24 ihora ihanganye na Ministre Maxime Prévost ntishobora gutwitinga n'akantu ariko ko yakabonye urumva. Ubu ni Ministre n'umuhanga w'ububirigi. So ababirigi bakavuga bati rero nende kubaza kugenda gutya bakiyumva pe bitari nabyo bakiyumva ko batakaje nk'u Rwanda. None twatakaza Burundi mu mikino none nkuko bahuriye nyine muri 90 ntibahuriye kwa Habyarimana ntibahuriye ngo baje kwirukana Museveni ngo arimo kwegispaninga ngo ubutegetsi bw'Abongereza niki baratsinzwe barakubitwa barirukanka bagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Abafaransa bati Igifaransa kiragiye kandi kirajya he cyo kagira urumva. Ariko uko byagenda kose ku bihugu by'ibihangange byamaze kubaka imihanda yabyo mu kirere ku butaka no mu mazi byamaze kubaka ekonomi zabyo. Belgique ni igihugu gikomeye kijya kigira naho kibara nk'umwaka nta guverinoma gifite kandi kigakora ni icyicaro cy'Uburayi. Ahantu bakoronije ku isi nahangaha gusa bahashyize imbaraga wavuga ngo ababirigi ngo ahubwo reka nkwereke ikigize inkuru kuba ibintu byabera hano muri aka karere harimo wenda n'abatumva neza abo babirigi bagakunja amaboko baba bari nayifu baba ari ibicucu. Bagomba rero kuzana intwaro bakazana iki kugira ngo ari ideology bashyize hanga y'amacakubiri ikomeze ishikame kuko uko badividinga abantu ko banasahura neza
bagomba kuza kuramira amakampani yabo ari muri za Jekamina afitemo imigabane sibyo yego jewe ntabwo mvuga ngo bagomba ngo nijye ubahamagara ariko wabyandastanding impamvu Bubiligi bugomba guhaguruka rwo bukaza muri aka karere so numva indege zizana intwaro i Bujumbura z'Ababiligi izijyana Kindo uzamenye ngo barimo kurwana kuri iyo ngingo ngo Grand Lac itaducika Grand Lac iraducitse tureba sibyo none se ubu urabwira ngo M23 ni kuguna Ababiligi bitwara ifashe Kinshasa yo ibaza Umubirigi yirukanwa muri Kongo Kinshasa ubu birukanye ikintu gikomeye cyane ibihugu byakoreneje ikindi usanga byarakibyayemo bikakirereramo bikagisekurizamo ku buryo kubafurusha no kubirukana biteza bizagorana rero igihugu cyabirwanaho gusa ibya bindi wambwiye ngo ni case stade nabo bigenda bigaragaza ko bagenda barwana ariko bagenda bana nk'inkende irushaho kurira igiti ukagenda ubona ubwambure bwayo bari mu karere naho karimo revolution izi yuko ari ikintu bacyabakanga bagatsindiwe mu kari wagutsize bwemera na gusubira yego ino side ya M23 uyita uko ushaka ushyiremo alliance umuntu wese afite uburenganzira bwe ntago wayitsinda ku ntambara muri aka karere barirya bakimara urumva yego bakarya duke bafite ejo bundi nabonye umukomando wo muri M23 arimo ha amafaranga abakecuru barayakabonye ku video yarimo ha amafaranga abakecuru yasanze ahantu abanga muyihangane rero ngo gucubisa ngufi ngo ntabakwimye ndende ngo ntabakwimye iki abakecuru ng'indende ko naga ariko yavuze ibyo nibo byongereye okay nkazane niko yavuze umukomanda se baho ndamuzi uriya mukomanda ndamuzi muzi ahantu bita za uribuka Masisi centre ifatwa yego M23 ikayivamo nk'amasaha 28 ikagaruka yego uzagenda urebe umukomanda waganije abaturage abahumuriza sinzi ngo yitwa nde bazamubwira yego urumva rero ahantu hari abasore barwana muri ubwo buryo na duke afite twa Jean de Pose akaduha abakecuru atanazi ngo ni bande nyinde ibyo ngibyo ntago Ababiligi babishaka baje muri aka kare ngo batezemo akajagari ntibashaka revolutionaries bashyira mu gaciro ntago bashaka umuntu barandurira divide and rule niyo mpamvu M23 niba iteze amatwi kino kiganiro ntizigere yibwira ko ari ikindi kintu izira kindi izira politike yayo bashaka kuzana kandi irwanya icyo umukoroni yazanye mu karere nguruje guhuza umuhonde ngo n'umunyamurenge ngo umunyindu ngo n'iki byose kandi aribo banditse ibyo bitabo kugira ngo mutandukane yego uzi ko buriya muri Kongo haciye amasheferi bavuga ngo ni sheferi bahunde ngo n'iki n'iki ibintu bibi cyane ngo akari agace k'abanyanga bakabimenya n'umwami wabo n'ukuntu umupaka umeze bakaba barabizi kandi imagine akaba nta wundi wahagera se ntibivuze ngo nta wundi wahagera ariko ni mu isambu yaho ni matware yaho ntabwo iyo uhari nyine ubure etranje uburi ko etranje muri bo niko navuga yego so rero Ababiligi nibo bazanye ibyo ngibyo za Burundi ngo harantu ngo habona abakaritsiye ngo utubari ngo twabahutu ngo n'abatutsi bo muri kota politike bararabyemera Burundi kandi imagine abantu muvuga uri umwe mukajya mu amatiku n'amatezo nkayo ngayo ejo muri Serede deravuze katiyemo barimo haracyarimo ngabo tutsi benshi naho ngo bagabanyuke ngo bagire gute ibaze uhuye n'abantu bari ku mukwabu ku bigo by'amashuri nk'abana bakabana abantu baraje bakabaza mwari none se hano ko tuzi inzego zadusuye bana rero mwihangane mugire gute baje kureba abatutsi ngo ni benshi hano bibaze ibintu umwarimu yigishaga neza utitaye ngo ninde yatangaga umusaruro agiye gutakaza akazi kubera politike y'Ababiligi bazanye mu gihugu cyanyu murimo kwa playinga none rero ushaka guhaguruka urwanya ibyo barazana kajugujugu zabo drone zabo indege z'intambara zabo ariko case study iri hano mu karere yakwereka yuko batazatsinda bazarangira batsinzwe n'ubundi ino ntambara izarangira muri DRC kandi ukuri kuzatsinda kandi iyi ngiyi ni intambara ya nyuma itime komba uje mu kirere wagukubita uje ku mazi bagushwanyaguza urumva yego ako sande kuki ibintu utajya ubyumva ndabyumva cyane mashani iyi ntambara ni intambara iremereye urubivuga ko yanarangiye wowe ariko uzashaka kuyizura izimukira ahandi yarangiye muri Kivu kandi imirwano ikinarimo irimo biriya numvise ngo za Warungu barwanye ngo na za Shabunda yego aya ntabwo ari imirwano ya Warungu na Shabunda yabera Kindu imirwano ya Zabibogobogo hepfiriya muri Minembwe yabera Kalemi kuko ni kapitali ya territoire ya province ya Tanganyika yego intambara za Fizi ukomeje ujya niba ari Moba niba ari hose niba ari Pepa ni Moba ngira ngo yagira ubumbashi
en fait iyo uvuga intambara ni nkuko bakubwira ngo umuhanda uva ngo umuhanda uva Muhanga Kigali none se Rugobago ujye yumva bayivuga ujye wumva se bavuga ngo Kamonyi ku masuka nese ntabwo wahaciye icyita rusange ni Muhanga icyita rusange ni Kigali icyita rusange ntabwo ari warungu si Shabundo reba imbere hari iyihe potentialite y'umwanzi uzagenda ugiye kurwanya no gufata imbere ya Shabunda uyirenze ujya muri Manyema urumva hepfo ya Tanganyika ujya Karemi uciye Rubutu uva Warikare ujya Gisangani muri Kivu intambara yarangiye. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye, nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito. Bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.